Mi smo već u razgovoru sa Kemalom Alispakićem najavili finale Kupa Bosne i Hercegovine 20. i 27. maja, Široki Brijeg protiv Olimpika. Shodno tome danas su dva mlada Vuka za otoke gosti u premijer sport show. Prvo Aris Nukić. Arise, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan, hvala. Dobar ti styling. Sviđa devojkama taj tvoj styling? Sviđa. Eto, odmah ti je priznao na tvoje pitanje standardno. To sam već pitao Ermina tamo, to ćemo poslati, naravno. Dobro, Aris kaže meni Ine, kaže ne zamerite zbog jezika, ništa se ti ne brini, kod nas je sve opušteno, možemo da se fino ispričamo razlog, naravno. Evo, Arise, možeš ti samo objasniti malo Raji, širokom auditorijumu, ti si rođen u Njemačkoj, potiš u Ameriku. Da, rođen sam u Njemačkoj zbog rata, ono što je se desilo. Roditelji smo živjeli tu oko 7 godina, pa nismo mogli ostati više tu. Pa mogli su se vratiti u Bosnu, u Australiju ili u Ameriku. Pa sam onda otišla u Ameriku i tu sam 15-16 godina živio. I odlučio se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Pa zbog fudbala, eto zašto. A kako su bili tvoji fudbalski početci? Su li počeli zapravo u Njemačkoj ili je to ipak vezano za Ameriku? Pa imao sam možda 5 godina kad sam otišao za Ameriku, znači nisam još ne počeo tamo u Njemačkoj, ali počeo sam tamo za neki klub američki, i onda ide sa tim klubom u 9, u 10, u 11, pa onda oko u 16 počinje Academy. To je za Scott Gallagher ekipu sam igrao i tu ima puno klubova u Americi, imaju MLS te ekipe, imaju onda te akademije. Ali St. Louis nema još MLS ekipe, znači to je najbolje što sam mogao igrati u akademiji, tu 2 godine. I onda sam u koleđu igrao, onda moram ići 4 godine u koleđ da mogu u profesionalno možda. Igrao sam samo 2 godine tu na koleđu Lindenwood, pa sam onda odlučio da ovdje dođem. Ko da je priča Veda Dejbišević iz Amerike. Ima neodoljivih podsjećanja. Mladi Aris, došao si prošlo leto u Olimpik, kako je došlo do kontakata? Pa eto, moj menadžer je mene našao na YouTube. I ja tako sam došao, našao me na YouTube, rekao je, a bio sam u vezi s njim možda 3-4 godine, ali nisam puno vjerovao, zato što otkud da mene nađe iz Amerike, znaš. Pa eto, onda je rekao Olimpik ovdje u Bosni traži nešto, pa eto, onda sam odlučio, pričao sam sa roditeljima, odlučio sam onda da dođem da vidim, da probam. I eto, nudili su mi ugovor i eto, potpisao sam prvi profesionalni ugovor u Olimpiku. Kako ste snašao? Teško, pogotovo za Amerike. Mislim, budući da iz Amerike, da je upravo to dolaziš u Bosnu. Pogotovo za Amerike, skroz je to teško se navikao. Nisam još se navikao. Iako si Bosanac, mentalitet naš nikome. Isto je, to je vrlo zanimljivo kod tebe. Znači, ti si tu od prošlog leta, sad imamo vremena o svemu, zabio si 2 gola, imaš minutažu, došao si do finala Kupa polako, ali znači, to psihičko navikavanje ipak je bio i kulturološki šok za tebe. Iako si Bosanac, Amerika, Bosna je Bosna. Veliki šok. Bilo je teško. A reci mi da li ti je pomoglo, evo tu Ine, ja odmah nas zanima, znači vi ste baš u Olimpiku pravi konglomerat iz svih krajeva i bivše Jugoslavije, sveta, evo kasnije nam Rus dolazi. Da, a naši veliki prijatelji su Brazilci, odnosno Brazilac, ja nikad ne znam. Pereira, Stefan. I svi smo zaljubljeni u njegovog kako ste se tako uklopili, igrate dobro, 5. ste na tabeli, u finalu ste Kupa, a stvarno sa svih strana. Jes, baš je to smiješno kako ima nas puno iz država. Ali eto mislim, ja pomažem onima iz Brazila, na engleskom pričam s njima, pa znači, pomažem njih i imamo Makedonca, imamo puno ljudi. Ma ne fali niko. Ali isto tako imate iskusnih igrača koji su bili van granica Bosne i Hercegovine, ali koji su tu već dobro poznati u Premier Ligi. Ja uvijek moram spomenuti mog dragog Kerana Handžića, s obzirom na to da smo odrasli zajedno, tako da nikako ne mogu da ga ne izdvojim, ali i Lede Muharemović i Pandža i dosta njih. Pandžević je dao gol, pozdravljamo Pandžu. Pa ja imamo puno starijih igrača što su igrali van Bosne, pa to je super za nas i za Olimpik. Imamo još i ovi mlađi igrači što su igrali van Bosne, ko Ermin, ko
Filip i ostali. Plus vodstvo Mirze Varišanović. Mirza Varišanović, da. Kako ide sa trenerom? Super, dobro. Pošto vidim imaš minute, zabio si 2 gola. Dobro ide, dobro mi ima kako da kažem, nisam nikad se naljutio na trenera ili nešto tako, uvijek sam okej s njim. Znači, sve je u redu. Pa, pretpostavljam da ti ovo sada odmah, s obzirom da si mladi, tek si došao odmah finale kupa, da si sigurno naoštenen koji kolege da eto podigneš pekar. Da to bude prva zapravo historija, je li tako? Prvi put od podsjednje. Pa super bi bilo da osvojimo to i za klub i za mene prva godina profesionalizam. Da nešto osvojim kup, eto, to bilo super. Na koliko imaš ugovor? Potpisao sam samo na godinu. Pa onda da sednete kad se završi sezona. Ne razmišlja sad dalje, nego da se odigra finale kupa, završi posle finale ćemo mi to sve... A vidiš li sebe negdje u nekom drugom klubu u Premier Ligi? Pa za sad ne, u Premier Ligi ne. Ništa u Premier Ligi, samo bi ovdje u Olimpiku igrao u Premier Ligi. Ko ti je draži, Sarajevo ili Želj? To je meni... Ne zanimaju se. Ne zanima. On je pravi Amerikanac, mi ušte danas nemamo. Vidjet ćete posle jednog Rusa, kažem. Rus koji se zove Ermin. Arise, reci mi kako sa predsjednikom Olimpike dobro uređen klub, gospodin Gracić, Nijaz, Disera Gracić, Prljača, direktori, poznati ste kao vrlo uređen klub. Pretpostavljam da ti to pomaže da nemaš problema kao neke tvoje kolege u nekim drugim klubovima. Pa ja super je ovdje Olimpiku s njima. Dobar je direktor Prljača i predsjednik, imam sve u redu s njima i to tako. Da pozdravimo i potparola Olimpika Mirzu Kusturicu koji nam organizuje gostovanje, naravno, igrača Olimpika. Šta misliš ovo što je Široki pao u formi, jel vam to daje neku dodatnu nadu pred 2 meča u finalu, ali stvarno igraju slabo u zadnje vreme? Ne znam, mislim, baš mi je čudno kako ovako slabo nešto igraju u zadnje vrijeme. Ali to ništa ne znači u kup, to s 2 utakmice da sve ostave na terenu. Ja mislim da će dati 100% maksimalno protiv nas, a i mi ćemo dati, ali mislim da će biti teška utakmica skroz. A možemo pokazati da smo mi bolja ekipa. Reci mi ovako, kako vidiš kvalitet naše lige, eto tu si proveo cijelu ovu sezonu. Dobar je kvalitet, dobri su igrači, stvarno, ali mislim da bi još bolji bil, da imamo bolji možda teren po Premier Ligu, pogotovo što igrač može se pokazati najbolje kad dribla, kad dobre pasove, to je vrlo teško ovdje u Bosni, pogotovo na ovim terenima, ali mislim da kvalitet dobar, svako voli fudbal, zna igrat fudbala, to je najvažnije. Da li onda dobar potez i što će se uskoro smanjiti naša liga? To sam sad neki dan čuo, nisam ni znao, ali... Ti si skoncentrisan samo na igru, izgleda. On izgleda samo misli na Ameriku. On samo nego ti povedi nas se St. Paul izjednačio protiv Bokuma na 1-1. Ali isto se pričalo u zadnje vreme, Arise, da ste malo izgubili koncentraciju za prvenstvo. Mislim, jučer ste dobili Slaviju, svaka čast. Ali pretpostavljam sada da li ste 5. ili 6. Da to nije Olimpike na kraju krajeva tu redovno posljednjeg sezona. I pretpostavljam da je malo ste imali problem sa motivom i da je sigurno i Mirza mešao karte tražeći tih idealnih 11 za ono najvažnije. Jeste, smiješao je on ekipu i to, ali mi nismo htjeli da izgubimo, mi smo uvijek dali sve na terenu, ali eto, ne je nam išlo ovi zadnji utakmica, pogotovo posle Zrinskog kad smo pobjedili penalima. Da, malo psihičko pražnje. Mislili smo samo na kup, mi smo u finale, to, ali eto mi, šta ja znam, prvenstvo nismo baš sve maksimalno valjda dali. Ja mislim da će Sarajevo biti prvak. Pogotovo posle one utakmice neki juče, jel? Biće, ja mislim, S kim si ovdje, jel si potpuno sam, familija? Čini mi se da vi živite, kako mi je supruga od Brazilca, Stefana, ispričala, svi ste tu nekako komši, jel tako? Živimo u ovoj zgradi gore, ali došla mi je i mama iz Amerike i ona je sa mnom tu od februara, nešto tako, znači lakše mi je puno s njom ovdje. A u čemu, ajde iskreno, šta ti najviše iz Amerike nedostaje ovdje u Bosni? Po čemu je
Ne, ajde reci 1 do 2 razlike ovako na koji se najteže naviku i koja ti je možda i dan dana čudna. Ja mislim da uđem u auto i da idem gdje god hoću. To sam poželio. Najviše sam poželio auto i da odem gdje god hoću. Pa možeš i ovdje upališ auto i odeš. Imaš slobodan dan. Kad nisi mi, da ga nikad nemaš. Poželio sam i prijatelja i to tako. Pa dovedi prijatelje ovdje tamo da malo upoznaju sve ljepote Bosne i Hercegovine. Možda će doći. Recimo ovdje sa Rajom iz kluba, družite se, držite se, družimo se, pogotovo oni što žive u onoj zgradi tamo gore. Družimo se. Sa kim se najbliži? Sa Erminom, ja mislim. Pa zato su oni došli kod tandem. Ja sam je pretpostavio će mi Mirza sredio gostovanje njih dvojice, da je to u pitanju. Reci mi kako prate strane lige? Koju ligu preferiraš od stranih liga, da li Bundesligu, da li engleski premijer? Bundesligu, zato što volim Bayerna, volim najviše. Kako si podnio poraz Bayerna? Kako si podnio poraz Bayerna? Ne pitaj me ništa. Ajme, imam ja malo vode. Ne, zato ne pričam. Pa jeli, šta misliš, da li je Guardiola za Bayern? Malo ga prozivaju. Iskreno da ti kažem, meni je baš drago. Barcelona mi je puno draža. Ja baš ne volim Barcelona. Šta znam, ja mislim Guardiola da treba otići. Jel to? Počele su stvarno takvi natpisi da se pojavljuju. On je sve kriv. Sve je on kriv. A to svako zna. Pobijeli su ligu prvaka, Bundesligu i pokal kad je bio Jupp Heynckes. A sad Guardiola sve izmišlja nešto. Pretpostavljam da su ti normalno, da ti imaš praktično 3 reprezentacije. Imaš Bosnu i Hercegovinu, SAD i Nemačku, je li tako? Pa jes. Za svako od nje možda kažeš da su na neki način. Koga bi izabrao od te 3 reprezentacije kad smo do toga? Da dobiješ sad poziv od, recimo, reprezentacije Njemačke... Zove ga Jogi Lev, zove ga Klinsmann i zove ga Meša. Šta bi ti uradio? Za Bosnu. Sigurno? 100%. Za? Za Bosnu. Dobro. Slušaj, ovo je sve sada registrovano što si rekao, snimljeno. Ovo ide u arhivu, mi ćemo vratiti ako se slučajno. Naravno, i sve ostalo. Evo vidiš da nije bilo teško, 15 minuta si pričao. Još ćeš i poklon zapeo. Evo poklona za tebe, Arise. Izvoli. Hvala ti što si bio sa nama i sve najbolje u finalu kupa i da nastaviš vredno da radiš. Amerika, hvala se skoncentriši na Bosnu. Hvala mnogo Arisu Rukiću, muzika, pa sljedeći Vuk sa otoke, ovaj put ruski Vuk sa otoke, bosansko-ruski, Ermin Imamović, 7 na mjesto Arisu.